Hiji ni Wero TV. Wesh, speaker. Lwena ntuwa kwithirwa ukiona akanya kangine ndi kwithirwa ukiwatanaira na batu orubweru arikirwa ria rwetu no burane ndi kwithirite ngiwikaira wirane bwa kwithira ni twicemanakia na batatu kenda kwaria makareka redrite yakioneka ukareka ntukweru arinde ne ambunge account ya Meru ane ndi muthia yura pio twina mutungiri wa barabaka inde ne ambunge account ya Meru mwende idile au ta kwithira kiria tairo ne speaker ambunge ya account ya Meru nwa yubundi na kinya mutungiri wa barabaka inginde ne ambunge account ya Meru Evans Mawira twinu wake ndatomba kwithira tuika kuwa pore thinira chithirite ikiumaira ntuko yeruanire kukaribuni sana na ndibona ntuba kwithira bukio na akanya kwithira bukio tana na batu na tukiambiria na we speaker nukwithirite kana ntuko yoro nurethirite witarirakia babwe a 70 of you abwina mathinera kana friction era bwino atikenu na the governor ontoibo bwithirite bwetu mathina chirweri kethire ikiumaira kana imbibi byongwa mbere buruambuge ibwega imana ni ontobo twa nafasi tutariria aturi betu ba Meru imbi yongwe rumete nyongo na mbuge na migambwe mikai members betu ibakarire ndigoro bauga mbere ngavana ya kuthithia ndesiewe na mbya baririe but ngavana na ijeburu nonto nakarite mbunge miaka 5 buge bwa mbere ngavana unini ngwa personally dia yu inda muringe dimo ntukwa Jumamosi atanjukire dimwe kwa taburingira ntukwa kimi atanjukire dimwe kwa Jumatatu yo kinya lido majority Evans Amburia ngavana akaya koja na Andres ya utemi pangiria gitete atia idithitwe because we prepare ndamwira ndingite ngavana ntukuye na atujukia na ntumbo muringira i kai ndamwira muringira maita jana atajukia mutumira messages atajukia deputy ngavana ibaranite migambo eterekene na deputy ngavana era deputy speaker kwa ngavana ate intimidation na kona members riri akenda mwenda ibaritie na murega baishu we mukuru ngavana amwira ambeni bukuruke minister na ngavana akabona after 25 so igoro members bakarire ndiguru abambita bambira yubu twina thina ya one fund na itukwenda kumenya ngavana yongwa imbeshinga na tengerete want nonto bwa mbere bona speaker angwitelea nini kwithira kiwa minority na ithirite akiarakia na the first gentleman arakia nwe in what capacity kana kai na concern na address in your pressure members ikethirwe rio na ndi gwatika no njira cionde ciucura twakinyira mune na ndi munene ara o muringa ya kuyukia thimo gwachwanjire ngiro mukinyira nayo so na rwali ruru kinya ukethwa kwina changamoto members batimanire goro na ishira bararariria baugatri ngavana munya na yene fund ya 25 million kirito ya 20 million bagwatogeria ngavana kawira atwira yongo imbia kanenga na tubangore kagitatia igaitanguki members bakauga ngavana na batunyete mbasare aenda kwanya na mbasare yewengwa so mansira ja ukinyau members baraugire patetikiria ngavana eja bandres na imana nkithirikiria nkwire rwali rwaru karimbunge ntukwena arua ngavana batikweja eje imejitire akinyaka yofisine ya speaker akinyo ofisine ya speaker nkamunenkira yukuri ageni agachaina ngeta crack ngeta lindo majority na minority twamukaribisha tukanywe kombe ga chai preparations ikithegwa na kiona irura gatonya mbunge no ndo atatonya kairi but kira kindigaririe ngavana riri akinyire ejire batu saindire barabara otinga ritonya ira ndeo ko ni orongo kwa ngari cio paki ndeo na ngari tura ipaki ndeo na wananchi baiji ngitire tonya ni jingi ngavana ejire atonya na timu wewe atonya na nguzi ikuruma nau eja tonyete assembly direct assembly thayu members bakudura na machairman na vice chairman ba committees members bo muchokia mantu yenderea nda umeguru na ndandeja na ndamwira ngavana
nuye burugo no karite mbunge ndene miaka 5 na njirebo thingata tia gitatia tia thingatawa thingata mutaratara jo bati kuthingatwa indi tia kwenda sinema ndene nyomberiku iji na he mantu yenderea bakona ba ugitaburo tunge bakathithia aiti ofisini au iti ofisini daiti ofisi na mwande ngavana uwo thithia igwo bati kugitatia kuthithia ore ogitire atia wijire na mwana ande give me 2 minutes bete crack mugenkengere ringwe I dress for the occasion kenda tugitatia kenda twita na true undi thingatire procedure bati kuthinga twi speaker ngengere ringwa members batonya na tutume guru ndimbere askari mbere akamatete miss na mbete wa speaker no ithero aro bairi obadatu akethero ngavana obana akethero crack na twatonya mbunge na twambiria so andirikirie process yu raita dakinyara imaromba after maromba speaker no ngavana ara kagitatia agakara na ibumbitire ndathithia butu aromba ndamoni ari agakara agenda number 1 is speaker to make remarks na welcome ngavana a make address ndathithia na ndikuthiria nda invite ngavana ide speech yai yawe ndio mu invite members baumarire members bakumara then there is no quorum. Thank you. Perfect. Tukethira tukiwa tairau ende mbitikiria mbitirankira mutegeri wetu ne rutere rwangabana tukethira kinyabo twina gikaro nabo ke mwanya oya kekenda yukwa rutere ruri ni atapakethira bakiwa mbere mbitirankie yakiwe mwenedile Evans as the leader of majority imbi bitomera kwithira bukiuma ruka high excellence yakwa mbiria rware roki ibwaga Phineas kambuge batu igoro members to kara bondi ibara mikire resolution na bauga bati tayari kuthikiria governor wa Meru nonto kinyabo tekubadhikiria. Sorry to interrupt. Resolutions in irare chirare made need the members of the county assembly including the speaker ankwero rakora karire igoro iro turathia committees cha county assembly ira jitagwa sectoral na select committees biashara indra me transacta rokeri in the morning in the afternoon to transact business ya assembly then go atwikana after the second sitting tokathi thurano bia committees non tono makachire china atongeria that is the chairperson and the vice chairperson nande tokuthiria sitting speaker na mesi ya umara kawaida twatigwa na ndera etagwo informal sitting ere tina mesi na etina procedures winge chionde na nande tuki communicate oria committees ikathuranwa speaker atirariku iro members bara mberere rontwindira communicate aba mboria anontorojo governor ne jete to address ri mbere nye tuthurana na itwarombete gikaro nawe nontwito ibatutumite batutwe leadership na batwira twalia na governor MCs bakarendi nawe atwire ne atagwa karira nontorojo to expect akeja nande onja the lead of majority ndauga leaders bange bare atwambe twiwe nontwitokeretio chwa governor ri katwiwe ndanekera the deputy speaker kanya deputy speaker uga uma auga ibaririe na chwete governor atio mugwatania uria gwatanirie i deputy governor the deputy governor migambo we the exact answer amwirire her excellency doesn't work with conditions na batwi no turite ngugi tutene MCAs na babu tutunengera conditions ka threats no twite na tugeta kiria Meru tukaritaniria bungugi auga the earliest governor mbako bona ibwa mbongurukiria CCs that was the